Sumut, Srbija. Gojkovica. Mahmud Salim Husain Darviš je rođen 13. marta 1941. u Palestini, u Galileji, 10 kilometara istočno od obale Ake u Al-Birvi. Bio je pesnik. Al-Birva je palestinsko selo u Galileji, 10,5 kilometara istočno od Ake. Prvi put se pominje u 11. veku u putopisu Nasira Husrava, persijskog geografa. Okupirano od strane krstaša, bilo je poznato pod imenom Brojet. Pod osmansku okupaciju upada u 16. veku i pripada nahiji Aka, sandžaka Safad. U 19. veku prerasta u veliko selo koje živi od maslinarstva i voćarstva. Prvu obrazovnu ustanovu dobija 1888. kada Otomanci otvaraju školu za dečake. A za vreme britanskog mandata u Palestini otvorena je i škola za devojčice i to 1943. godine. Selo je imalo i džamiju i crkvu. Prema popisu iz 1945. imalo je 1460 stanovnika. Pamtim leptire i jasan osjećaj da je sve bilo otvoreno. Selo je bilo na bregu i sve mu je bilo pod nogama. Jednog dana su me probudili i rekli mi da moramo da bežimo. Ono što se naziva etničkim čišćenjem počelo je u toku 1947. Židovski odredi su upadali u sela, prethodno zastrašujući stanovništvo i preteći klanjem. Palestinci su se u početku interno raseljavali iz svojih sela, privremeno odlazili i smeštali mlađe i starije članove porodice u trenutno bezbednija područja i vraćali se na svoje njive, maslinjake, voćnjake i pašnjake. Darvišova porodica je jedna od onih koja se povukla pred jevrijskim pretnjama, najavama i obećanjima pokolja. Tako se drugo dete Hurije i Salima Darviša, koje je prva slova naučilo od dede, našlo 1947. u prebegličkoj koloni. Al-Birva je okupirana 11. juna 1948. u operaciji Dekel, posle koje su ostale nerazrušene 3 kuće, crkva, džamija i jedna škola. U to vreme u Al-Birvi i njenom ataru Palestinci su posjedovali 12.939 duruma zemlje, Jevreji 526, a 57 duruma se smatralo javnim zemljištem. Darvišova porodica je jedna od onih koja se sklonila pre vojnih dejstava izraelićanskih u toku 1947. kada je zastrašivanje palestinskog življa bilo u punom jeku. Ko se nije sklonio pred pretnjama, prognan je bajonetom i tenkom koliko je napad preživeo.